The Mizoram Youth Commission Bill sang nila somni panga putete marina puluta speakerin sayaw na hunte an hong halati chuanin tunahinan sayaw mekani member enge muzatin an sayaw to a tichodin tren khatte thu saidana Nula Baryl-i'n na isangi digest thela uthil te po obani mai thei an Hnara khawnsak fok mai nin tia kalau en fuchi lawa tunahin kan en lele donani pungun lian chunga thu soya tang hianin kan en tanang eng thil chi ngenin lo soini bill chung chang kha ni MYC bill sang ni le som ni panga 125th amendment kini autonomous council lam phezon kan boi pui ang reng khop maya chu da chuan district council te thuna in lian zok alo chan ve thena te tin kan ngai pui mo khop maya kan boi pui kan re ang reng bia wa voi na hena mas saber kan su du chu he da ne sui ser ngol ngol lam ni lovin engatinge sang ni le pariata mi maya ka amendment tai pa kan kal pui mai lawa repeal ta bill thar han siam khara hi enge kan role play hi o katia da na chu china kan ngai thak ta kan khan nalak chung changa te po alo fel lo ani pon insatet da pelin khala ya khan antenan apara a chaptara po bel le maya nalak theina tul kha da mai om tak amhan mi te lo siam ani awang khan nge nia hei nakina po kan la soidona village council bill te po repeal ania dan thar lak han siam hi tuna he sarkar hi alo kalanga sarkar ring don lova eng tikni mo chuan sarkar dang alarum kalanga tin dan hi voile khata siam fam kim vek thei ani lo chumi wang chuan kan soita kan khan India ram dan pui India constitution me po voiza le sum hi le panga amendment na kalpui ani tuna person nga za sum hi panga e pun tam to mai thei ka he chi lo wa ka thia china za sum hi panga ani a chutia wang chuan he Mizoram Youth Commission bill po hi 2008 khan MNF sarkar khan alo siama chuti mek lai chuan anni khan ne han soido ni la voina hian pu speaker malak na rang kha congress sang ni le sompariata sang ni le pariata ron sarkar so khan MNF sarkar ron thak tia khan he youth commission a hian na satakin machok aron nei chowa na china kan ngai tha ta kha aizola te lunglea te se chi pate ti kha ke ni kan hun a kan ngaya khalai kha akuma kha congress sun lai ma chok ni in ka thia tin chu mi mai chu ni lovin april le me ati po khan district ko pui tena youth submit le road show sang ni som pariat te kan neya nei alo ni a chalai singa chuang kata khan kal khom ani he youth commission loading hian chalai te ya chona thar tam tak chalai te ma khuwa aron vai enga ama ero chu afam kim vek lawang ti ero chu achiang ani chu ti meng lai chuan repeal ta kha da lom to sa paya dan thar siam kher hi enge atulna atula ni chon amendment type in kalpuin da bel ngai ani chuan da bela kalpui mai om ani lain hetiang ang kan han ti so hi hi ka hun laya repiam sarkar laya ti chuani ti deu khera kha kan du wang nge ni kan bible kan huwa pola na soichu ke apollo pol ke kifa pol ke polo pol ti su apollo na phuna kifa tuina tuye chom tira pola nan kola pathen na tan thir mai ni ti akha kan pathian tu po kan huwa voinia dan kan siam na tur chung cha dan siam tu kan ni angin ngai tu na thar te khovel in thak dang lam zela thil thar alom zelanga man la ya tha kha voina thako kher lowang voinia dan thar ron su ka hi abu chunga mi hi ka soi sel ani lo atha em vek reng mai ma se chu mi ni lai chon akal phunga zo ka ro hi chu kan malama kan kal zela tura MNF sarkar lo siam to te congress sarkar lo siam to te PC sarkar lo siam to te kha repeal la pai veka thara siam jan kan tu mani chon sarkar dang lo
pian huna hei tuna kan ZMC te po alangin ka ria Myanmar ani ZMC ni tuna HBL ni khatia ngang mai kha hera ma hin lo se tha ka tia a fem kim lo lai te a fel lo lai te chu I belang u I da belang u I siam belang u a chen chu omit alo ngai ni pon omit pe ngai te pon a hei chu relevant to lo ve hei chu kan tan atung to lo ve kan tin point kha ni ta selatin finance and account chung sanga te po audit alo lawa audit aka apara hanin bel audit kalama kha da le maila a subsection pon da bel maila khadiang zong kha kan kal phung ni sela tuna kan kal da na hi su mami te kan campaign la ya kha le cheng kong mizoram sarkar lo kal pui to te engma ti lo ti thadere nei lo ang deu lek a ri thi na te kha voine po hen aron langemi kan ti kan voine kan dan sia ma hi tuna tanga kum so ma kal chuan emen ngai te po laron omang bel ngai po omang pe ngai po omang chu tiang ang chu pu speaker voina hian kan kal phung him hi ma hi kal phung thar hi he tiang zong hen mi kan kal don ti lai hi pu speaker ka soidu ani kalomai le member sai dik ang reng viau lom le anil ru tak tak hi riat si lova enge he bil ran put lu chan ti te mo a tha viau zel mai tunge soi leng tam tak pura bat romoi roi te lo soma pura bat romoi roi te pura bat romoi roi te pu speaker kalome angai nom le don don til soi ho tur hi poi mo khop maya minister sa om takin bil thar lak subject idang chia sia ronin thodiusa chia ne tiang hi kal phung thar tur emani o ti kha ka ma chia so yang deu khan e bil ka mu tir tang hian kalawu lang nga la he a bil ma sa hi a copy te hi ka en ve a sang ni pariata sarkar ma sa MNF sarkar masak lama lo siam to ni a ten congress sarkar po hian legislation poi mo tak mayan lo ne ya ma che mi khana soi to ne mo ka te soi lang lawa sang ni som panga hian amendment ron siama as ti om tak tak po sang ni som panga amendment a hian he bill chu sang a hian congress sarkarin anti an ni chon anti om tak ti in a bill om sa parent bill min po ngai la puin amendment sang ni som panga an ron ti maya ti om tak ni te point ka ria ti chuan hei sarkar thara lo pianga mizoram youth commission bill sang ti som ni panga an ron ti ve thunga amendment ron ti lovin bill thar hak angin an ron introduce hei hi ti thei tho chu niang ti karinga ma se amendment ron ti jok sela a bill mingte a subject matter le engkim hi engemo edison claim le deletion claim om ti lawa hi chuan a in ang khop maya chu wang chuan a ke ma ngai dana chuan the Mizoram Youth Commission Amendment Bill 2025 Second Amendment Bill 2025 ti tur ni om tak ka nga ya ni ti kha ka point ma sapera kan soi duwa in panina chuan hey a bill thar hian chapter 2 section 4 hian a committee kan chair chua ka nga serial number 1 page post speaker phalna in Minister Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship led the department who shall be the chairman of the committee ti oma helai te a chau hian committee ti hi langin ka ria minister les de minister hi chairman tour a committee chairman tour ani ti helai hian che takena ron zia ka chu committee chu an chu members te le khatian arwat tur ho recommend tu tur ani ti po ni aron tar langa helaya hian ngai fin thei takin chairman of the commission tile chairman of the committee ti hi ai nai ren ron khop maya he committee hian he committee hian minister chairman na hian a member terwat so hi ti do dem mi he dan noya hian
Sarkar society Sarkar autonomous body ani dona Sarkar anga minister te hi aya engani prominence deuh hian til thei sila ava thadon helai te mai a chau minister intervention tur hi adik don emani o ti teril ruwa a oma tin heta chik ve khop mai thil chu kapuin dang lia chuan chapter 5 khan lo chung chang salaries and allowances to be paid out of grants gradin 8 tangin he commission hi sarkar en chom don ani ti kan hmuwa ka ka chu ma point til kal phung ani mela ta hian honorarium of the chair pu speaker phalna in kan chair chu kanga honorarium of the chairperson other than a sitting MLA shall be paid at fixed rate as may be decided by the government from time to time ti ani na taka chuan Mizoram Youth Commission hian he host chunga member ni te hi tun ma zong khan Youth Commission chairman Youth Commission te an lo ni thina khamit kin zone le khamit mitla hu hian he dan an siam tharna po hian MLA te chu MLA tangin hlon nei sa an hlo tur hi pek than pa ngai lo an ni don ani ti aron ti chian le na mai ni in ka hria helai ka chiar lai hian kan MLA zawm tak rulinga kan chuan vor minister pon ni nge yang kan ti ang chi puti BC nalven chunga te aming te poso ya poilong chumo Nula Baryl-i'n te tlangwa pu zelal pek lu te ho te po hi youth commission hian chairperson ni sela chairman sela an vat du don tin assembly proceedings le assembly thu ve te hi hetiang body poimo chuan chairman ning sarkar masalam an lo ro thinang khan ve ta sela ti te kha tuna chairman ka mi mal tai ka hre chuang lawan an thok thang ti po ka ring thona chungin he dan spirit le he dan le tar spirit a hi chuan MLA te chan vo tur dewa ngai na chu chuan sum te poti hek lo dewang MLA lo khan lo ti mai dona wangin ti te kharel ruwa oma kalphung thar lampang ZPM poi ka soyang ti chu ka hlau viau na ma se karil ru tak wena hen ka soya chu wang chuan he dan hian MLA te an ni turan ni chu ti chia lo na MLA te an ni chuan an lo an ni lo chuan ti chau kha asoya lo chuan tian ni to hi chuan ngani til a he de olek thin ani ti kan siat kha chu wang chuan MLA te omna tur ang dewa he dan na aron soi chen na chu om lo ma se kan thian te ni om tak om lo hi an om ta sela tunai hian kan che ro pu zo beng oti te ril ruwa oma adan ming po hi chairperson hi MLA legislator assembly legislator ngat thi he youth commission chairperson hi ni sela chuan adan minga po hian the Mizoram Youth Commission amendment bill second amendment bill 2025 hi an ti sai karinga youth commission lama omte he ho sarorial tu te zinga mi ten dik chelo na hian aming po hin phwa fu lo de o ti kha karel ruwa oma ka support lo burchu chuang lovin subject committee ten don en chiang le de sela helai hi tha em minister in charge te san vo lai po le a committee po hi tu ngan ni don ti po chiang lo a committee na recommend ang ti box si lai hi han ti that dewa nga em o ti kha karel ruwa ni kalome purba romoi te an lo politician to zia hi katia tun mai na politician lo katia ni lovin a politician zia hi alangin ka ria thila chik kati ki bil pok hi ayen uluka a chik ti ka ria opposition MLA dangtena an hian an ngai to phange mo ti turte po kha taling gareron soi cho jiang khanin thane mangai ramtan ril ru seng ti khalagin ka ria eng po ni sela asoi to ten soi travel zel mai kan ngai thla zelang sang ni arieta din ania sang ni som panga voi khat amen ania voi khat chap ade amendment tam tak han thlir le engemo thil boi thlak chu ni chon repeal po hi om katia chu tiang ni si lova voi khat chap amen lo ni si api alamo athu achunga thu hi han chirta ila pai vek ni chuang si lo
tam zok tam tak chu mami tho ni si tlem te han hela repeal mai hi thil ti thelo chu ni hau lova ma se kalphung tu kalphung dik ane ngem ti lai hi hian president thalo siam palang kan malam hun lolo om zel tura ti ti ngai tu na min nei tira masel chu ti rol chon kan ngai tu le a tun sarkar kan ron me khi kalphung thar sarkar ne chu wang chon kalphung tharin an local ni don i ti te pok ngai tu na kan nei ni kan han en zel chuan he bil hi ti han en chona thavia wa a bil ang le ti tur ma chop ang kan kal thi phi chona thaveu tura bi seila sang ni period adan om lo sang ni som hi panga bil tel bel le thil thar om chu chairperson big na thu nei na pek section par le member secretary thu nei na an ti thu tura tak ta ni section 7 te hi anin ka hi a atialam dana chon chairperson le member secretary hian thu nei na zau tak member om veteran kher ngai lova ti thei anga ngai ani tlat mai ni hei hian ngai tu na thui tak min nei tira committee council anemo commission anemo anga thil hanti mai tur ang chi khang te ho kha chairman hi thu nei na an nei lian ang reng si a misuse pal ani thengem tilai te pongai to na min nei tira Speaker kalome le Nula Baryl-i'n ding ta bila kaluma in ai tir lama khan ain buat sai tak tak ate kha chuan anon ding hal maya bila po kha an ma ni hun lai an ir om chuak ani thu te tha an ti thu te le changtlun ngai zia te an ron soya kan ngai tha ho ani kha maro chu kan soi tui zela abob local tur shim zonge moti mai tur hianin apor tol mai emoni nge ni kan invent puina te po ani thowanga la chuanin helaya he house sunga thu te hian kan ni na kan ria thar le hi poimo le ka she a kan ramtan kan thalai te ta na thatur kan rel na hian ke ni ti an ni ti nang ni ti kan ti zel don chuan nakin zela kan la in thang don chawa lakal don chawa chuwang chuanin helaya hian president chatak siam hi a tha in ka she a chu tiang ni lova kan ril ru lo pui nia in pu thuk deuh tumna om thina hi poi ka ti a thil hi a subject taka lut lo hianin emotional appeal nen hian ani lo lam hi kan soi deuh thinin ka sia chu he house zo omna kan bonna tan po kan soi thar vele ni sela a soi tur om takin ron soi ka tia ZPM ina Nula Baryl-i'n an lo nei chon van ni takya o ka tia a chan chu house a hian thu tei sei ve photo a tin zona le chana po ading kan mu fo a thu soi po kan lo she photo a opposition lamtana han hnial plet pung chi hi ni na lang lo ni kan ti teng o a chan chu Nula ni a mela lo tha boka i atu soi tam tak hi mi pa antinan pulal mon puya teng chuni se chanen ran hnial da turang chi te pon non zong le mai thai maro chu tiang ani awang chuan ZPM ina Nula Baryl nei in van nei ka ti atu soi adik thei sia tong fel 5 box sia atuma chianga subject alu thiam boka an van nei tak setani hnial ena hinan en vak lo tin a hnial chak view po ni se han hnial ain la run thup ka ring ka soi sul ni chon min ngai dam sela chu tiang vel chon kei ka lo mu dan ani kan soi zo kani bila lu do ne an ti ka ron soi ngai chu he house zo omna kan bonna tan po kan soi thar vele ni sela kan senior zok ten dia an niak nung zui tu tur te kan ni a chwang chuan masalama he youth commission lo din tu te poina tha anti an pom at po kha kan ri ru hian sharing sela ti chuan ti chang tlun tumin tu na hian ma kan la me kan ni kan soi howani ti lai kan soi thar le tu a chuan hei Mizoram Youth Commission din ani khan keni po entertainer te kan la ni ve a ta chuan min du saka min soma
chairman lui Dr. Chan Pui ten en po kan ti ho na sa thin khop maya ke po hian kata nei vea an chung kwa hian min chiara ke po in chu tiang che chuan hei hi ka chung te angin ka ngai vea chuwang chuan he bil po hi kan lo en uluka ka lo zir uluk ve khop maya chulai chuan MYC bill sang ni sum ni panga hian na zon le na lak konga te thalai te kong dik min zo puin ma min son pui don ni in alanga ni china chang tu minister ina asoita kang khan kumsom le paruk chung dan mumal lova khatiang nalak te le thok tu lak te alo ni kha dan mumal lova lak nan chon a rei khop maya kum khat chang po ni sila thil enge moza thi kal fu lo om the ani a chuta chon som le paruk lai mai ani a tuna siam that na turte kan han pulu ta kan han soi ho the ani a he hian thla ti muang hle maya MYC staff te roi dan tur chung changa tuna chuan sarkar hriat puina le phalna zelin helaya rot soi angkhan proper channelin na thok tu tur reng reng roi turani aron ti a khlai kha ke kalo du tho de uleka soi angkhan hi ke inti nei tu a ta chuan proper channel ba ka khan du sak zong te roi mai lovin a qualified te atling le atlaka te roi zel ni sela ti chuan he dan hi fam kim nge in ka ringa khlai kha war takin kan soi du ani pu speaker youth commission ti commission tu te po ni chen lama khan kan ngai tha a powers and function chip chiar zokin he bila hian kan hua chapter shanin om ngai lo ti te kan ngai tha a apui mo lai ber te po ni a chuwang chuan hetianga chip chiar taka ziak an ni hi alomom ka ti a kan experience hete a AMC lama kan telvena a dual authority om thei ang chi eng emo hi om ve a boy thla khop maya traffic chung changa te po ni a ka soi vek lawanga no parking chung changa te po mi pui kan shil hai thina kan buai thina ni min di CIM ma chung ang te chu om lo sela fel fai takin MYC po in an nodal department les de ten in ngeng thiamin thunei na helaya an zia chin ba ka hi chuan in ron tonin kal zel sela chu chuan in thalai te tan he bill mang tur chhor tur te tan hian fel finally all samna athen nge in ka ringa be se na sang tak po ka ne ni tin Mizoram Youth Commission hi a om chan ber chu mizo thalai te kong engkima kan mi zia kan nung chang ei zonna ate taksa le ri rushi sel na hemi holistic development kan ti te engam ma son zel na tur kong pui tur ania ta chuan hemi konga hianin chapter 5 a khan MYC bill sang ni somni panga khanin miscellaneous provisions ti kha aron zia ka hemi chapter hi MYC act sang ni le pariata khanin a om sa thona a sang ni somni le panga bila hi chuan mizo thalai ten chen fa kom taka ma an son theinan MYC chuan machop initiatives shang akha aron tar langa tun like hoveli kan ke pen ruala kan pen ve theina tur kha aron tar langa khatianga kalpui thin tur khan sarkar phalna le shiat puina zela malak ani ang ti te aron tar langa lomom ka ti le a tukin lama tuna chairman kan han biak na po ka shiat swalo chuan entrepreneurship development institute buat sai tur te po MZU incubation center te ne na trang ko pa malak tur ani a chung te po chu sarkar phalna an deal me ka ni a tiang chuan an ma ne thu nei na an nei rualin an ti tur an chan vo in ron an ngai na te ron tur an nei te hai lovin hetiang hian an kal zela chuwang chuan he bil hi mizo thalai te ma son na konga zun na le thil tin renga min ti so tu le chang tun na chang kan na in to del na min thlen tu lo ni ngei se ka ti a he bil hi pas ngei turin ka tho pani ka no me kai Nula Baryl-i cho awahan tlin tak emelani hi mithiam rolena kum enga mozat an lo train chua ni o ma moi ni ka tia athu soi te kha ai tu te motena an edit sa ron chiar chu kha nga ka sem je chu tong ka ma thiam thu soi thiam mu to kha a ziak chiar te po ang kan ti lek lek ani zokina chu tiang vel chu ni ngai nam khop mai kan du tok photang tun thuma tan chuan